mwese wakurikiye Sport TV Rwanda akana akanya k'amakuru y'imikino tubahaye ikaze amakuru yacu agiye kwibanda ku ikipe ya Kigali nyuma yo kwemererwa kuzasohokera ikipe cyangwa se kuzasohokera u Rwanda mu marushanwa nyafurika ya CAF Confederation Cup byifashe bite ese hari abakinnyi teganya kongeramo turaza kureba mu ikipe ya Kiyovu Sport ishyamba ntago ari ryeru hagati mu bafana hagati mu bayobozi turaza kureba impamvu ndetse n'ikishi nyuma y'iri shyamba cyangwa se ikishi nyuma y'uyu mwiryana hanyuma umusore Somana Patrick Papi umunyarwanda kinanga mu gihugu cya Tanzania arangije guhongeranyiriza amasezerano n'ikipe ya Yanga FC ndetse turaza kuva ngaha twekeze ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Iburayi turebe kugenda bivugwa cyane turera ku musore Jadon Sancho uri kwifuzwa cyane n'ikipe ya Manchester United kumukura mu ikipe ya Dortmund reka tugaruke mu kanya gatoya amakuru yacu tarambure mu buryo bw'incamake. Hashingiye ku itegeko rya CAF rivuga ko mu gihe igikombe cy'igihugu kitabashije kuba cyakinwa ngo kirangire cyangwa se mu gihe imikino y'igikombe cy'igihugu itabashije kuba yaba rivuga ko iryo tegeko rivuga ko amakipe yerekeza ku mu marushanwa ya CAF Confederation Cup cyangwa se CAF Champions League ubwo na marushanwa yo ku mugabane wa Afrika bagendera ku ikipe yatwaye icyo gikombe cy'igihugu mu mwaka ari wabo banjije nibyo byahejeje ikipe ya Kigali kuba ariyo yahawe uburenganzira bwo kuzasohokera igihugu cy'u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup ikazasohoka n'ikipe ya APR hashingiye kuri iryo tegeko rya CAF riyemera ko ariyo kipe izasohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup ni impaka zimaze igihe ari ndende cyane hagati y'ikipe ya Sport yaje ku mwanya wa kabiri muri shampiyona mu mwaka wa 2019-2020 ndetse n'ikipe ya AS Kigali yari yatwaye igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2018-2019 zari impaka zari zimaze igihe kinini rero bitewe nuko ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryari ryabashije kuba ryasohora cyangwa se rigaragaza ko ikipe ya APR FC ari izasohokerwa na mukino ya CAF Champions League ariko ntiryatangaza cyangwa se ngo kiragaragara ikipe izasohokera u Rwanda mu mikino ya Toto CAF Confederation Cup ariko mu nama yateranyije ubuyobozi bwa Ferwafa cyangwa se Excom ya Ferwafa bashingiye ngo ku itegeko ry'ishyamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF bahaye uburenganzira ikipe ya AS Kigali ryo kuba ariyo kipe izasohokera u Rwanda mu mikino ya Toto CAF Confederation Cup. Ikipe ya Sport nyuma y'ahangaha nta kiravuga nta kiratangaza niba ari n'ikizatangaza ntabwo tubizi gusa ubuyobozi bwa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda bwo buratangaza ko hakurikijwe itegeko ariryo ryahabwa uburenganzira ikipe ya AS Kigali nk'ikipe koko yari yatwaye igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2019 cyangwa se shampiyona ya 2018-2019 ikipe ya Rayon Sport yaje ku mwanya wa kabiri muri uyu mwaka wa 2019-2020 nyuma yaho icyorezo cya coronavirus cyakigereye mu Rwanda maze imikino cyangwa se shampiyona y'u Rwanda irasubikwa ariko hanzurwa ko ikipe ya APR FC ariyo ihabwa igikombe cya shampiyona na ikipe ya Gicumbi FC n'ikipe ya Heroes zikamanuka ariko n'imikino y'igikombe cy'amahoro ntabwo yigeze ibasha kurangira ari nabyo byatumye byibuze ikipe ya Sport ikomeza kugenda igira icyizere cy'uko iza ariyo ishobora kuba yasohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup hashingiwe uko yari yarangije ku mwanya wa kabiri nyuma y'ikipe ya APR FC yari yahawe ubwo burenganzira bwo gusohoka mu mikino ya Toto CAF Champions League ikipe ya Kigali rero niyo byanze ko izasohokera ikipe cyangwa izasohokera u Rwanda mu mikino ya Toto CAF Confederation Cup ese izitwara gute izitwara neza mureke twese tubihanga amaso tureko koko ikipe nyuma yaho yaje no gutangaza ubuyobozi bwaje gutangaza ko byibuze muri iki gihe bari kwifuza ko bakongeramo abakinnyi byibuze bakina basatira cyangwa se barutayizamu kuko nkunguko ngo umutoza wayo imaheruka no kongera amasezerano Eric Nshimiyimana yabibasabye ko ashobora kwamwongera imbaraga cyane mu gice kijyanye n'ubusatirizi nkuko byatangajwe na Fabrice umuyobozi w'ikipe ya AS Kigali ikipe ya AS Kigali tubibutse ko yaguze mu basore mu maraso mashya yaguze harimo abasore yakuye muri Gasogi United muri shampiyona ishize harimo Kaitaja Bosco yakuye mu ikipe ya Gasogi United akazamo na Ndekwe Felix nawe yakuye mu ikipe ya Gasogi United naho muri uyu mwaka w'imikino cyangwa se muri kino kiruhuko cyatanzwe twavuga muri iki kiruhuko cyatanzwe na coronavirus ikipe ya AS Kigali yabashe kongeramo abasore babiri harimo witwa Umurundi Chabarara Hussein wavuye mu ikipe ya Bugesera FC ndetse n'umusore Rugireyabo Hassan yakuye mu ikipe ya Mukura FC aba nibo basore yabashije kuba yakongera cyangwa se amaraso mashya ikipe ya AS Kigali yabashije kuba yakongera mu ikipe yayo naho
harimo abasore bongerewe n'amasezerano mu ikipe ya AS Kigali, harimo abasore bongerewe amasezerano, aho twavuga nka ba Rusheshangoga Michel. Barusheshangoga Michel ari bongerewe amasezerano. Uwo ngo ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'inyuma, iburyo ku ruhande rw'inyuma hakazamo ba Rurangwa Mosi na ba Bishira Latif. Abo bose ni abasore bongera amasezerano mu ikipe ya Kigali mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugumana ikipe imenyeranye, ikipe ishyira hamwe, ikipe iziranye cyane haba mu kibuga ndetse no hanze yaho, bafite umwuka umwe, maze n'aya maraso mashya bongeyemo kugira ngo akomeze kugenda yiyunga kuri bano basore basanzwe bamenyereye ikipe ya AS Kigali. Si ukongeramo abasore gusa no kongera amasezerano bari bayasanzwemo, kuko no mu ikipe ya AS Kigali harimo n'abasore barangije kwisohokamo rwose. Twavugamo nka Marike Govenshimimana werekeza wavuye mu ikipe ya AS Kigali akerekeza mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Iyi kipe ya AS Kigali imyitegurire akomeje n'ubundi yo kuba yazasohokera u Rwanda cyangwa se yazagara u Rwanda muri aya marushanwa nyafurika, kuko ni ikipe iheruka kongera umutoza Eric Nshimiyimana amasezerano byibuze nguye mu gihe kingana n'umwaka umwe atoza iyi ekipe, hanyuma iza kuba yatandukana n'umutoza nanone wayo Matesu baratandukanye, biba ngombwa ko n'undi bashaka umutoza wo kuza kongera kungiriza Eric Nshimiyimana, bahitamo kuba bazana Jabiri Mutarambirwa wari usanzwe yungirije mu ikipe ya Kiyovu Sport, nawe nyuma yo kutongererwa amasezerano muri ikipe ya Kiyovu Sport. Si ikipe y'umujyi wa Kigali izabasha kwitwara neza, dore ko byayimaze igihe hariho n'ibihuha bivuga ko ikipe ya AS Kigali nk'uko yari isanzwe iterwa inkunga n'umujyi wa Kigali ishaka kuzagabanyirizwa ingengo y'imari ku mafaranga yahabwaga, amafaranga akaba yagabanywamo. Ariko nyuma yo kumva ko ikipe yahawe uburenganzira bwo kuba yazasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika, ubuyobozi bwayo cyangwa se ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko bushaka kwisura ku cyemezo bwari bwafashe ngo kuba bwagabanya bije bwageneraga ikipe y'abanyamujyi cyangwa se ikipe y'umujyi wa Kigali. Reka tuyange amaso rero, tuzahanga amaso amakipe ajya gusohokera ikipe cyangwa se ajya kuzasohokera igihugu cyacu cy'u Rwanda muri aya marushanwa nyafurika. Kitabifuriza no kugenda bagahatana, bagakomeza, bagakomera ndetse bakarenga n'amatsinda baba bose bagenda bashyize imbere cyane kuko benshi bagenda ngo intego ni ugugira mu matsinda, ariko icyo twabifuriza nuko batwara n'igikombe biramutse bishoboka. Ariko ibi byose nta kindi bisaba, ni ukwitegura haba mu buryo bugiye butandukanye, kuri kote tekinike, haba muri kote financier, ndetse no mu bijyanye no hanze y'ikibuga byose, umwuka w'abakinnyi, ibiki, imibano, ibi byose ni ibintu biba bisaba rero kugira ngo ubitegure prepare hakiri kare mbere yo kwitabira amarushanwa, utazatangira kwitegura ari kugeze muri aya marushanwa, kuko amakipe yo ku mugabane wa Afurika menshi ubusanga n'undi amenyereye gukina aya marushanwa, yaba cyane amakipe yo mu Barabu ndetse n'andi makipe yo muri West Africa, ubusanga n'amakipe yamenyereye kuba yakina amarushanwa ku mugabane wa Afurika. Icyo twabifuza rero no kuzahatanira nuko zaharagara u Rwanda neza, bakazabasha kurenga ikipe ya Sport yari yararenze mu myaka ishize, mu mwaka wa 2010 mu mwaka wa 2017 ubwo yagarukiraga muri kimwe, yagarukiraga mu matsinda cyangwa se mu mukino wa CAF Confederation Cup. Ni ikipe yabashe kwitwara neza rero, reka tuyishimire ibyo yakoze, ariko tunahe n'umukoro aya makipe yacu agiye gusohokera u Rwanda umwaka utaha, niba iki cyorezo kizaba cyatworoheye, kugira ngo byibuze bazabashe kurenga aho ikipe ya Sport itigeze ibasha kuba yagera. Amakuru yacu reka tuyakomereze n'ubundi, tuyakomereze mu ikipe ya Kiyovu Sport, tuyakomereze mu ikipe ya Kiyovu Sport. Harimo umwuka utari mwiza cyane mu bijyanye n'urucaca, mu ikipe y'urucaca harimo umwuka utari mwiza cyane, ndeko n'amatora yabo yari yegereje nko mu itariki 8 Kanama nibwo harateganyijwe amatora ya komite nyobozi ya Kiyovu Sport, ariko biratangazwa ko aya matora ashobora kuba yatewe ipine. Ibi rero byose gushingira ku mwuka utari mwiza uri kuranga aba bayobozi bamwe namwe, cyangwa se uri kuranga umuryango wa Kiyovu Sport, bamwe ugasanga bari ku ruhande rumwe, abandi bari ku rundi ruhande. Muri make rero reka turebe ko byibuze ikipe ya Kiyovu Sport mwabasha gushyiramo kongera kagara umwuka mwiza, kuko imaze igihe ivugwa mu mwuka utari mwiza, dore ko aribwo n'umutoza wayo Olivier Karekezi heruka gusinyisha mu gihe kingana n'amasezerano y'imyaka 2. Wari umutoza wabo mushyashya nyuma yo kuba yaravuye mu ikipe ya Sport muri 2018 akerekeza aho n'undi asanzwe atuye n'umuryango we mu gihugu cya Sweden. Uyu mutoza yaje gutangaza ko atazigeza muri Kiyovu Sport mu gihe batarongera kugarura umwuka mwiza hagati yabo, ngo bongere bashyire hamwe
uyu mutoza rero yabahaye igihe avuga ko abasaba kubanza kongera kugarura umwuka mwiza kugira ngo abone kugaruka mu ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se aze gutangira akazi mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umutoza byari biteganyijwe ko byibuze azagera hano mu Rwanda muri kuno kwezi kwa munani. Rero nkuko tubikesha bagenzi bacu bo kuri fan club baratangaza ko tariki ya munani Kanama mu mwaka wa 2020 hateganyijwe inama y'inteko rusange y'abanyamuryango wa Kiyovu Sport, ariko amakuru yaje kumenyekana ko iyo nama itakibereye igihe cyari giteganyijwe kubera impamvu zaho ikipe yari kuzakorera iyi nama. Mu kwezi gushize nibwo hamenyekanaga amakuru y'uko inama y'inteko rusange y'abanyamuryango wa Kiyovu Sport yari iteganyijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Kanama 2020, cyane ko abakunzi n'abanyamuryango b'iyi kipe bakomeje kugaragaza ko ibivugwamo byakemurwa n'iyi nteko rusange. Uko iminsi ishira ni nako hagiye hagaruka amakuru arimo kutavuga rumwe muri bamwe mu banyamuryango b'iyi kipe. Bamwe bavuga ko bari ku ruhande rwa runaka, abandi bavuga ko bari ku ruhande rwa runaka. Nuko amakuru twashaka kumenya nuko ngo iyi nama y'inteko rusange yari iteganyijwe muri uku kwezi kwa Kanama 2020 yamaze kwigizwa inyuma kubera impamvu z'uko yari kuzabera hataraboneka kugeza ubu ngubu. Aho inama yagombaga kuzabera ni muri sale y'umujyi wa Kigali, ariko nkuko amakuru fan club yabashiye kuba yamenya, iki kinyamakuru cy'abagenzi bacu ba fan club babashiye kuba bamenya nuko ari uko Ntarindwa Todore yamaze kubwira abanyamuryango ba Kiyovu ko iyi nama yasubitswe kubera ko aho yari kuzabera hataraboneka. Ni sale nini yari kuzafasha abanyamuryango wa Kiyovu Sport gukora iyi nama, ariko hanubahirizwa amabwiriza yo kurwanya no kwirinda icyorezo cya coronavirus gikomeje kuzahaza ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Nubwo havuzwe ko iyi nama y'inteko rusange yasubitswe kubera kubura sale nini yo kuyakira, andi makuru aravuga ko hari ibigiye kongera kuvugururwa mu mategeko agenga umuryango mugari wa Kiyovu Sport, ndetse no kubisabwa kugira ngo umunyamuryango abe yakwemererwa kwiyamamariza kuyobora iyi kipe ya Kiyovu Sport. Icyo twavuga aha ngaha rero nuko abanyamuryango n'undi wa Kiyovu Sport bagomba gukomeza kwakira ibi ngibi, wenda bakihanganira izo mpinduka zari zabaye ku bijyanye n'iyo nteko rusange, nk'uko abanyamuryango wa Kiyovu Sport n'undi bategereje ko iyi nama y'inteko igomba gusiga bitoreye ubundi buyobozi bushya buzabayoborera ikipe mu gihe cy'indi myaka 4 iri imbere, ndetse bakaba biteze ko muri komite nyobozi y'ikipe hazabamo impinduka, ndetse hakabonekamo amaraso mashya azabaje kunganira abari bahari. Icyo twabifuriza rero ni ukugira ngo ikipe n'ubundi ikomeze yiyubake, ishyirahamwe igare imbaraga, dore ko ari ikipe yagaragaje imbaraga cyane cyane ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri uyu mwaka. Tubibutse ko iyi kipe yabashije kuba yasinyisha umusore Babo Samson, rutayizamu ukomeye cyane, waje ku mwanya wa mbere matsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda 2019 2020. Babo Samson ikipe iramusinyisha nka rutayizamu wabo, ndetse ibasha kuzana umusore wari umaze imyaka myinshi mu ikipe ya Sport, imyaka myinshi cyane. Bavuga ko yari nk'umwana w'ikipe ya Sport, we Irambona Eric ukina kuri gatatu kwanda rw'ibumoso rwa myugariro. Umusore nawe ikipe ya Kiyovu Sport yari yamusinyishije, ndetse sinawe gusa kuko ikipe ya Kiyovu Sport yari yabashe kuba yakwibika aho twafata nk'umunyezamu wa mbere ikipe y'igihugu Amavubi ari we Kimenyi Yves, nawe yari yabashe kuba yamusinyisha, ndetse ikomeza no kugenda nubwo harimo bagiye bayisohokamo nka Bansansi Frakedi, na n'ubu ibyo bitarakemuka, dore ko ikipe ya Kiyovu Sport n'ubuyobozi bwayo bwemera ko uyu musore ikipe ya APR FC yamusinyishije binyuranyijwe n'amategeko, cyangwa se kandi bagahamya ko yari afitiye ikijyanye n'amasezerano cyangwa kontra. Bavuga ko kontra yiwe yari ikirimo
ubwo rero reka tubihange amaso turebe niba iby'uyu musore nabwo uko bizarangira ntawe bizi, wenda bizakemurwa n'ubuyobozi bwa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, n'ibinarimba bitabaza n'izindi nzego mu gihe bazaba batanyuzwe n'ibyemezo akanama nkemurampaka ka Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda bitewe n'imyanzuro ikazafata. ubwo ngubwo reka tubihange amaso turebe ku ikipe ya Kiyovu Sport yongera gushyira hamwe bamwe, dore ko harimo n'ubundi byane n'ibingo by'ishyamba, ngo umwe ngo yazanye ngo bisi, ngo yaguze bisi, ngo ariko bisi ngo ntiramurikwa, ngo yaguze bisi ngo kugira ngo akunde abone uko yamamariza kuyobora ikipe ya Kiyovu Sport, abandi ati runaka, abandi bati runaka. Ariko mu by'ukuri ibyo byose nibyo kwica umupira w'amaguru wo mu Rwanda. Ntabwo amakipe nk'aya ngaya afite uburambe mu kazi, cyangwa se twafata nk'ama equipe superieur, ari yahombye kwazana ibintu byo kutumvikana. Ngaho Rayon Sport ngo harimo amashyamba, ngaho muri Kiyovu harimo amashyamba. Mu by'ukuri ibi byose nibyica, binasubiza n'inyuma umupira w'amaguru, cyangwa se bigasubiza n'inyuma ikipe y'igihugu Amavubi, ugasanga aho yari kuzagera bitewe n'amarushanwa yari kuzabirimo ntabwo ibashe kuhagera kubera utwo tuntu duke tuba tugiye turi muri aya makipe amwe namwe yitwa ko ari amakipe makuru. Nyamara ugasanga nk'amakipe azamutse ejo bundi, ari afite imbaraga, ubona ko ashyize hamwe, atari kugongwa n'ikintu kimwe na kimwe rwose, ukumva yahembye. Ariko amakipe makuru ntarahemba, ukumva amakipe mato ari kumvikana, ariko amakuru ntiyumvikana. Niba rero ari byane ngo hari abantu hano ukuruntarana, ariko iyo sensation rwose bagerageza bayikuremo, bashyire hamwe, bumve ko bose ari ukubaka umupira w'amaguru, nta kindi tubakeneyeho. Ni ubaka umupira w'amaguru mu Rwanda rwose, baryohereze n'abakunzi babo, bagabanye ibintu bijyanye n'amatiku ashire rwose mu mupira w'amaguru nyarwanda, kugira ngo tuzongere turyoherwe na shampiyona igiye gukurikira mu mwaka wa 2022. Hanyuma tutarava nta mu Rwanda, umusore Patrick Sibomana Papi wari usanzwe ari umukinnyi w'ikipe ya Yanga FC, yamaze kurangiza amasezerano mu gihe kingana n'umwaka aramaze mu ikipe ya Yanga. Yarangijemo amasezerano, ariko ntabwo yigize abasha kuba yakomezanya n'iyi kipe, dore ko mu bo yarekuye uyu musore nawe Patrick Sibomana Papi yararekuwe, amasezerano ntabwo abashije kongerwa. Ashobora kugaruka mu Rwanda, dore ko hatangiye kuvuga ko hari amakipe ari kumwifuza, cyane nk'ikipe ya Mukura bitangazwa ko iri kumwifuza, ndetse hakaza n'ikipe binyuze kuri perezida w'urubambye ngo mu Rwanda no ku isi yose uri guca amarenga ko ikipe ya Gasogi United na wenda nayo ishobora kuba yamugura, n'andi makipe, kuko ntabwo ari umukinnyi mubi, n'umukinnyi mwiza, ni umukinnyi ufite imoso ityaye ku kijyanye n'imipira y'imiterekano, ku kijyanye n'amakoruneri, amakufra, byose ni ikintu yifitemo impano. Kuko burya kujya gukina n'ikipe nationale bisaba kuba ufite ubundi buhanga, cyangwa se ufite byibuze ubundi bushobozi burenze bw'umukinnyi ukina muri club, cyangwa se mu makipe wenda y'amaklub, niko navuga. Rero uyu musore ntabwo ari umusore mubi ku buryo ikipe ari yose, ndakeka mu Rwanda nta kipe nimwe amubona ngo abe yakwica, kuko ni umusore ushaka kuba yabasha kuba yabanzamo kandi akagirira akamaro iyo kipe yaba yamusinyisha, ikaba yamwungukiramo muri byinshi, kuko ni umusore uri talented kabisa. Ni umusore ufite impano cyane kujyanye n'akaguru k'ibumoso. So reka turebe amaherezo ye, niba azagaruka mu Rwanda, niba azasubira hanze agakina, niba azerekeza ku mugane w'i Burayi. Gusa icyo tuba tumwifuza, icyo twifuza nk'abana b'Abanyarwanda, ni ukuzamura ireme ry'umupira wabo, bakazamura n'ubushobozi, bakaba babasha kuba barenga naho bageze, kugira bakomeze bubake n'umupira w'u Rwanda nabwo ubyungukiremo n'ibijyanye na marketing mu Rwanda, bigaragaze ko mu Rwanda dufite impano nyinshi. Nk'abo ba Jihad bari gukina muri Western Beveren, iheruka no kuba yakwemererwa kuzaguma mu cyiciro cya mbere cyo mu gihugu cy'Ububirigi. Ba Nisalik Salomo bose barahari ku mugane w'i Burayi aho ngaho. Reka n'abanga bose tujye twifuriza gukomeza gutera intambwe, ariko nabo tubasaba kuba bakora cyane, bakore cyane, kandi ikindi bagena management ihamye, kuko ubusanga n'abantu bamwe mu bantu bajyana uruhare mu bijyanye no kwica umupira w'u Rwanda, harimo n'abitwa ngo ba manager rwose badufashe cyane bano ba managing abakinnyi bacu, badufashe, kuko ubusanga ari abantu bashaka ikintu kijyanye n'indonke, cyangwa se baba bashyize imbere amafaranga cyane kuruta kariyeri y'umukinnyi. Kandi nanone ugasanga ari kutwica n'umupira wacu nk'Abanyarwanda twese tuba duhanze amaso, kuko niwe uduha ibyishimo, niwe udufasha mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge.
rero abantu ba manager rwose na federation y'umupira w'amaguru nayo tuyise kugira ngo bishyire ku murongo ibintu bijyanye n'aba manager hakora bifite ubushobozi ndetse bifite n'uburenganzira aho kugira twumve ngo runaka ngo umunyamakuru runaka yagurishije runaka undi munyamakuru ngo yagurishije runaka ngo umukozi ukora ngo yagurishije runaka ku mafaranga yanaya ngo abona ya ariko mu by'ukuri tubase kugira ngo ashyire ku murongo bagurisha umukinnyi aho babona ko bikwiye kugira ngo bidakomeza kuba byasubiza umupira w'abanyarwanda cyangwa se umupira w'u Rwanda inyuma. Reka tugaruke ku mwanya gatoya twerekeza no ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'u Burayi. Turi amakuru yo gucaracara nubwo atari amakuru menshi ari kuvugwa, reka tuze mu kanya gatoya. Ku mugabane wa Afurika nta makuru menshi ari kwavugwa n'ubundi nkuru ikomeje kuvugwa ku mugabane wa Afurika cyane cyane ireba n'abanyarwanda. Ni ikipe ya Zamu FC yamaze gusinyisha umusore Alain Niyonzima wari usanzwe ukina ikipe ya Rayon Sports akaba n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu musore rero akaba yarasinye mu ikipe ya Azam imyaka 2 akinira ikipe ya Zamu FC mu gihugu cya Tanzania. Uyu musore rero yaramaze gukina ikipe ya Rayon Sports mu gihe biza mu gihe kingana n'amezi atarenze 3 cyangwa 4 bitewe n'uburyo iki cyorezo nacyo cyahise kizambye ibintu. Uyu musore ntiyabasha kurangiza amasezerano y'amezi 6 akina kuko baje kwita bajya muri chômage technique. Uyu musore rero n'ubundi yaje kuba yagenda ari free agent cyane ko nayo ajya blaming ku kintu cyane n'amafaranga ye bari bamurimbo cyangwa se umushara. Ariko rero uyu musore reka tumwifurize cyane ihirwe mu ikipe ya Azam FC. Naho ku mugabane w'Uburayi naho nta nkuru nyinshi zihari. Ni ikiri kuvugwa ni Jadon Sancho mu ikipe ya Manchester United. Ni ikipe ya Borussia Dortmund yatangaje ko yahagiye ntarengwa ikipe ya Manchester United kuba yarangije diri uyu musore cyangwa se gusinyisha uyu musore. Yari yabahaye tariki ya 10 z'uku kwezi kwa 8 kugira ngo byibuze ishyire ku murongo ibintu byose bijyanye n'amasezerano y'uyu musore Jadon Sancho maze abasha kwava mu ikipe ya Borussia Dortmund yerekeze mu ikipe ya Manchester United binyuze ku rukuta rwayo rwa Twitter ndetse na Instagram. Ikipe ya Manchester United yatangaje ko yarangije kumvikana ku kintu kijyanye n'umukinnyi ku giti cye icyo bita terms kuzijyanye n'umukinnyi cyo wenda amafaranga kuri kontra biratangazwa ko azajya ahembwa miliyoni 12 n'amafaranga 600 z'amapaundi ku gihe kingana n'icyumweru. Ubwo rero na makuru ari kugenda avugwa. Reka turebe niba koko amasezerano y'uyu musore ni transfer y'uyu musore byose bize kurangira nk'uko ikipe ya Manchester United yarangije kutangaza ko barangije kumvikana n'umukinnyi ku giti cye. Ubu gisigaye na Borussia Dortmund n'ikipe ya Manchester United kujya nabo bumvikane ku kijyanye n'amafaranga uyu musore agomba kugurwa. Rero turabashimira mwese mwakurikiye Sport TV Rwanda, mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu n'ibizakurikiraho. Turabashimiye mukomeze kugubwa neza murereye hose.